Mwijoro ry'umwijima mwinshi mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, indege z'intambara ziraguruka hejuru y'ikirere cya Irani. Amajwi y'ibisasu akumvikana mu mijyi minini, abaturage bakanguka bafite ubwoba, abana barira, ababyeyi bashakisha aho bihisha. Mu masaha make gusa isi yose kuri ubu yerekeje amaso muri aka karere kamaze imyaka myinshi kari ku murongo w'amakimbirane adashira. Iyi si intambara itunguranye, ni igice cy'uruhererekane rw'amateka maremare y'ukutizerana, inyungu za politike, ubukungu n'imitwe y'akarere ihanganye. Kugira ngo dusobanukirwe neza impamvu Iran ihanganye na Amerika na Israel, impamvu Qatar ivugwamo n'icyo abahanga batekereza ku hazaza h'iyi ntambara, tugomba gusubira inyuma tukareba ishusho nini kurushaho. Ese iyi ntambara izarangirira gute? Izasozwa n'iki? Kuki Qatar ikomeza kuvugwa? Ibi byose muri rusange nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Nje nkwaye ikaze, nitwa Manzi. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga bavuga ko umuzi w'iki kibazo ugaruka ku mpinduramatwara yo mu 1979 muri Irani, igihe ubutegetsi bwa Shah bwari bushyigikiwe cyane na Amerika bwahirikwaga, maze hashyirwaho Repubulika ya Kisilamu iyobowe n'abayobozi b'idini. Kuva uwo munsi umubano hagati ya Tehran na Washington wahise uba mubi cyane. Amerika yafashe Iran nk'igihugu gishobora guhungabanya inyungu zacyo mu karere, mu gihe Iran nayo yatangiye kubona Amerika nk'umwanzi ushaka kuyisenya no gukuraho ubutegetsi bwayo. Ibi byarushijeho gukomera ubwo Iran yatangiraga gushyigikira imitwe irwanya Israel, harimo Hezbollah muri Liban na Hamas muri Gaza. Ibintu byatumye Israel ibona Iran nk'iterabwoba rikomeye mu mutekano wayo. Ikindi kibazo gikomeye ni gahunda ya nuclear ya Iran. Abahanga mu bya politike n'umutekano bavuga ko Israel imaze igihe kinini ivuga ko itazemera ko Iran igira intwaro za kirimbuzi. Nubwo Iran ivuga ko gahunda yayo igamije ingufu z'amashanyarazi n'ubushakashatsi bwa siyansi, Amerika na Israel bakeka ko ishobora kuba ifite umugambi wo gukora intwaro za nuclear. Izi mpaka nizo zatumye hashyirwaho ibihano bikomeye by'ubukungu kuri Iran, bigira ingaruka ku baturage basanzwe. Ibiciro birazamuka, ifaranga ritagaciro, ubukene bushaho kwiyongera. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ibihano byari bigamije guhatira Iran guhindura imyitwarire, ariko abandi bakemeza ko byakomeje gukaza umurego wo kutizerana no gukomeza ku myumvire y'intambara. Israel nayo ifite impamvu zayo z'umutekano. Utizihe ni igihugu gito giherereye mu karere kagoswe n'ibihugu byinshi by'Abarabu, kandi amateka yacyo yuzuyemo intambara n'ibitero. Abahanga bavuga ko politike y'umutekano wa Israel ishingiye ku bihame yo kutemera ko umwanzi ashobora kubona imbaraga ziruta cyangwa se zingana n'izayo. Iyo ibona ko hari igihugu gishobora kugera ku ntwaro za nuclear kandi kikavuga ko mugaragara ko kitayemera, Israel ifata ibyo nk'iterabwoba rikomeye. Ni muri urwo rwego ibikorwa by'ibitero byo mu kirere, ibikorwa by'ibanga n'ikorwa ry'ubutasi byagiye bivugwa hagati y'impande zombi. Ariko se Amerika ibonamo iki? Abahanga benshi bavuga ko Amerika ifite inyungu eshatu zikomeye muri aka karere, zirimo umutekano wa Israel, kurinda isoko rya peteroli n'ubwikorezi bwo mu nyanja, no gukumira izamuka ry'ibihugu byahangana nayo ku rwego mpuzamahanga. Ikigobe cya Peresi ni inzira y'ingenzi ku bucuruzi bw'ingufu ku isi. Iyo habaye imvururu zikomeye muri aka karere, ibiciro bya peteroli ku isoko mpuzamahanga birazamuka, bigahungabanya ubukungu bw'isi yose. Amerika rero ibona ko kugenzura cyangwa se nibura kugira ijambo rikomeye muri aka karere ari ingenzi ku nyungu zayo. Ku rundi ruhande, Iran nayo ibona ko igomba kwagura ijambo ryayo mu karere kugira ngo itazakomeza gutotezwa. Abasesenguzi bavuga ko Iran yashyize imbaraga mu gushyigikira imitwe yitwaje intwaro mu bihugu bitandukanye nk'uburyo bwo kwagura ububasha bwayo no kugira inzira zinyuranye mu gihe yagabwaho ibitero. Ibi nibyo bamwe bita intambara itaziguye, aho ibihugu bidahangana imbona nkubone, ahubwo bigakoresha imitwe ishyigikiwe mu bindi bihugu. Qatar nayo ivugwa muri intambara kubera impamvu zitandukanye. Nubwo ari igihugu gito gifite umutungo mwinshi wa gaze kandi gifite umwanya wihariye muri diplomasi yo mu karere, Qatar yakunze kugerageza kuba umuhuza w'amakimbirane atandukanye, igirana umubano n'impande zitavuga rumwe. Ifite kandi ibirindiro by'ingabo za Amerika ku butaka bwayo, ibintu bituma iba ku murongo wa mbere mu gihe habaye makimbirane hagati ya Amerika na Iran.
abahanga bavuga ko iyo Iran ishaka kohereza ubutumwa bukomeye kuri Amerika ishobora gutera cyangwa se gutera ubwoba ibirindiro byayo mu bihugu byo mu karere harimo na Qatar, bityo Qatar igasanga iri hagati y'inkoni n'urutare ishaka gukomeza umubano mwiza na Amerika ariko ikirinda kuba intego y'ibitero bya Iran. Hari n'abavuga ko Qatar ifite umubano ugereranije na Iran kurusha ibindi bihugu byo mu karere k'ikigobe kubera ko basangiye ikibaya kinini cya gaze mu nyanja. Ibi bituma Qatar ishaka ko amakimbirane atagera ku rwego rw'intambara yeruye ishobora guhungabanya ubukungu bwayo, ariko kuba ifite ibirindiro bya Amerika bituma itabasha kwigira ntibindeba. Abahanga mu bya politike mpuzamahanga bagabanyijemo ibitekerezo ko hazaza h'iyi ntambara. Hari abemeza ko ishobora kuguma ku rwego rw'ibitero by'igihe gito, buri ruhande rugerageza kwerekana imbaraga zarwo ariko ntirurenge umurongo w'intambara yeruye yuzuye. Ibi byaba bigamije kwirinda ko ibintu byasohoka mu maboko, kuko intambara ngari mu karere k'iburasirazuba bwo hagati ishobora gukurura n'ibindi bihugu bikomeye ku isi bigatuma iba intambara yagutse kurushaho. Abandi basesenguzi bavuga ko hari ibyago byo gukururana buhoro buhoro kugera ku ntambara nini, cyane cyane niba habaye igikorwa gikomeye gihitana abantu benshi cyangwa kikangiza bikomeye ibikorwa remezo by'ingenzi. Mu mateka intambara nyinshi zatangiye nk'igikorwa gito gisa nk'igiciriritse ariko gikurura urunana rw'ibikorwa byo kwihorera bidashira. Ikibazo gikomeye nuko abaturage basanzwe aribo bahura n'ingaruka zikomeye. Mu mijyi ya Iran ibisasu byatangiye gusenya amashuri, ibitaro, amasoko ndetse n'ibindi. Muri Israel ibitero bya misile bishobora guteza impfu n'ihungabana rikomeye. Mu bihugu byo mu karere nka Qatar, Bahrain cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, gutinya ko ibirindiro bya Amerika bishobora guterwa bituma ubukungu buhungabana, ingendo zirahagarara, abashoramari bagira ubwoba bwinshi. Abahanga bamwe bavuga ko igisubizo kirambye kitari mu mbaraga z'igisirikare ahubwo kiri mu biganiro bya diplomasi. Ariko ibyo biganiro bisaba icyizere kandi icyizere hagati y'izi mpande kimaze imyaka myinshi cyarasenyutse. Kugira ngo haboneke amahoro arambye byasaba kumvikana ku bibazo by'ibanze: umutekano wa Israel, uburenganzira bwa Iran ku iterambere rya nuclear ritari rya gisirikare, kugabanya ibihano by'ubukungu no kugabanya ibikorwa byo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro mu karere. Hari kandi n'abasesenguzi bareba ku miterere ya politike y'imbere mu bihugu byabo. Muri Iran hari igitutu cy'abaturage bitewe n'ubukungu bumeze nabi. Abayobozi bashobora kubona ko kwerekana ko bahanganye n'abanzi bo hanze byabafasha gukomeza ubumwe bw'imbere mu gihugu. Muri Israel na Amerika ho politike y'imbere mu bihugu ishobora gutuma abayobozi bagira imyanzuro igamije kugaragaza imbaraga no kutagaragara nk'abanyantege nke. Ikibazo kibazwa n'abantu benshi ni iki: ese bizarangira gute? Ntawamenya neza, ariko hari ibintu bitatu bishoboka nk'uko abahanga babivuga. Icya mbere ni uko hashobora kubaho guhagarika imirwano by'agateganyo, hakabaho ibiganiro byihuse bigamije kugabanya umwuka mubi. Icya kabiri ni uko intambara ishobora gukomeza mu buryo bw'igihe kirekire ariko butagera ku ntambara yeruye, hakabaho ibitero bya hato na hato, ibihano bikiyongera n'ubukungu bw'akarere bugakomeza guhungabana. Icya gatatu kandi giteye impungenge kurushaho ni uko habaho kwaguka kw'intambara ikinjiramo n'ibindi bihugu bikomeye bigahindura isura y'umutekano w'isi yose. Mu gihe isi ikurikiranye aya makimbirane, ikibazo gikomeye gisigara ni iki: ese inyungu za politike n'umutekano z'ibihugu zizahora ziza imbere y'ubuzima bw'abaturage basanzwe? Abahanga benshi basoza bavuga ko amateka yerekana ko n'intambara zikomeye zishobora kurangira binyuze mu biganiro, ariko akenshi bibaho nyuma y'igihe kinini cy'amaraso n'amarira. Niba hari isomo riva mu mateka, nuko amahoro arambye atubakwa n'amasasu, ahubwo yubakwa n'ubushake bwa politike bwo kwemera ko n'umwanzi wawe afite impungenge n'inyungu ze. Iyi ntambara rero si amasasu gusa, ni y'ibitekerezo, iy'inyungu, iy'ubwoba n'icyizere gike kimaze igihe. Uko izarangira bizaterwa n'ubushake bw'abayobozi bwo kureba kure, kwemera ibiganiro no gushyira imbere ubuzima bw'abaturage kuruta intsinzi ya politike y'igihe gito. Mu gihe indege z'intambara zigikubita ibisasu, hari n'andi amajwi yatuje yifuza amahoro. Ahazaza h'akarere hashobora kugenwa n'amahitamo arimo gukomeza inzira y'intambara idashira
cyangwa se gufungura urundi rugendo ruganisha ku mahoro n'umutekano birambye. Ndabashimiye cyane.